Cardinally Samson Lapen pinning way talk show on 6 schedule to the Constitution of India and Autonomous State. Pinning way 522 episode law. That's it. Pinning way thoughts tambe. Akia isar jayega thar fancy. Thought chupa pamlo. Lapen itong pinning way labang so talk show long kasi tan monchi ke lahan lo. Patumi pinyalom jasemet Facebook mi bitheli tha kichu jam mate aditu ST mate dipu LSC BJP a candidate lo lapenon alangli MLA Kibom akihai Vidya Singh Leng tapuson ot lang nu kachoklem aposi viral dulo lasila so kutha arona tengpen ahok kalima kalang ma jong si ahok pulutan te kupipi aron ben si ke claim ke dam nangji ma kan sai nangji ma la so puthak sin tum jasemet se than monji la pen mor hindi bang kala tum se than mon tum kala lo media tum press tum opana ja kong the la pen pinanga la tum ge non malom la hai a video mane la hai a beta kiri pen apot komale ruling tum ge ke hap dota hai la se la hai puthak law pen kupipi protection dolo la pen supreme court a judgment doma bema la hai puthak sin tum se than monji la se non aprangsi dam tu po akhai Vidya Singh Leng odlangu mate lapuson suardo alamki lapuson dokoglo lapenapot social media long mithebi thatabe jui jam sono dormake lasila so putha ahok lo pulotang te lo tengpen upi se hasti pinang po baki piun po upi ne doma kang sai ye phan lapen kinem dam je phan lasila prangsi ne le kai sar jai kathar mansi no aport ko la video long sige tek long apa jo okay video baca salam tahala Vidya Singh Leng ke hai masih kaca salam lo upiasan de bang jok ta tuli dun de jok ta foto ke nep dun bang abe alang li pen hala arlusu bang ini ke alang itu buat alang li sige kaca salam lo upia thetong la akahin no ke claim le bang phan kapeklang kachepeklang kang tum ko pia pot lo ne la bang ke mathamemi reset atum ke wa bojat eng clever ko tum mage la son claim le ji ta alang li ko son pen lo ne non ge ahok he ko ta fun e ate video si do ko pa jo video tek lo anda ahok hebo ulbom lo te lage kilu bang si je plan det ko na si non ma ke ili tumge ahok ko si mathalo ahok kan di ku nang aproman nang pitu det de tikke acceptable nang ilata deng me ahok kali ko aproman ng pichu det de tike ilitung ahok po si rat atung na mata ng kokpo asila son ke claim ke ladak la BNS along non ke aprange Indian Penal Code pulo IPC pulo nang BNS ko Bharatiya Nyay Sanhita 2023 Section 68 angdeng so lo ba angdeng pil angdeng so lo trop kepra ner kep along ki puateng ke in a position of authority or in fiduciary relationship with whoever being in a position of authority alang lige MLA po yo authority do ang authority do pot alang lihala arloso kan kapapiri lo ne goson ne sini unde dat lo authority po yo sakuri ng people putong pulo ne pilo ne lamat alang li kahen no claim det itung kadueta terak meme sita teklong lok jo teklong lok lo kelangan ta terak meme tema lang hai he lang itung te ita la solamban ladaki puge
lason claim lo pulo tangte imprisonment, rigorous imprisonment po yun. Rigorous mane alangi kukar puk upin ya kam lo hada ke claim nai jail lo arlong ke theng kar puk long le inghan ki bui ka do ba ya kam lo hada ke claim toy ning kan pho jail do nani la pen fine ta pinang fine ta pinang jila po supaya la pen trok kebra sir ke babang da ko putu la da babang ge la ke ning kan kep an jail do nani pusi la trok kebra sir ke along bang e kipu la deceitful means puge pacho bay pen ke claim thap loson sakori nang pipo padang pacho bay lo ne ba ko pilo ne hem nang kimpi det po lo ne pacho bay chini dun de dat la son jo setan itung gar julong ateng ke alangli hala munit edona hem ke pipuk dam dak lo pusipu arlo so bang aso pi lo ne aso polo ne no vet lang pu la de apenan pan pacekat dak an lo ke claim dak hino pik akam herak me la pen hino pik akam la si hino pik akam lo an ke la ke alang li ke representative ke jawa ili tuma phan am si ha government angnu Assam Legislative Assembly along ilitum Allah sinang karjap ya bang lo alang li arjap didat lo karjap tuke seta karjap nan dia bang lo karjap dia pansi election ta ke hai lo la pen rat atum ta alang li pan batai pli election pa hai lo MLA la pen CM ta batai pho lo pus alang li pan ka hai angge non ge heklong lo alang li amunia de bang ge heno thu pik hangya laport si itum kang vai da ge tek lo erat atum ta muthe non itum ge lahala le ason ka prek alam lo kang vai da ge tek ason ka prek ali lo kang vai da ge tek pule lo te so no mani tum phan ing vai tu bong lo te la ge chok che det po la pen ke lapar itung karbia kei karbia society apan anong pijuno pik account se claim alang li non claim lo tuning hata batai ni tuning karbi pia tu ke chia tu pen ke chia pin so tu pen akahin no ke claim hala sohota kacheplang go bangke kacheplang ko banggela ta hala ahem asor tumangsi hala pinso pandan nepri case ta piri tu nang pi det na pe phopat tu si mingge turong angela son pulo tang te tum a ot ka hinu tek tik lo karbi tum pu bangena pu det po ili karbi ka do we mane kali seta ahok la na ajhar tum jasemed la BJP along ruling party along ke dodun tumang si claim la son na sila ke serak mi alam arona ting menge alang li rat apan Allah nang arjapi akam avelo nang arjapi aron avelo pot arjapi Allah serak mi po wan kahi no muni sinela arjapi pulote ko pule lo malata Herak me popala si alang lipan ke Assam Legislative Assembly along pen expel that nang po dismiss that nang po nili cingya tengke la ka expel di ke la ke Governor Chief Minister la pen ke Assembly speaker la lang litum bang ke thom tum si la ke claim munji na nono matken ni la po ansi ninggelo tuning ta halas batai hini ke klangka pulis tum arrest rede
arrest rede lapen ke hasti da pipe je lapen pining tang son je plan le lo pula tan te lage klang dak ko je karbiang long ke karbia tumhan ke via link vitamin jata kahin nole visita chok ko abang si klang tu dak ko la ke neli gamatha la solam hala arlo gido tum arlo mane arlo pen kam nai claim do na tu hala arlo gido hile ke otum pan le ni pudang wali arlo pen kam nai claim dun ke che tum sila so kam kachurung bon pu kachurung le pu pe sita latung ku awar sai ki pidun do bon pu son akahin no kam pa pe claim bom na akar biya tum a ot adur hino pik pace plan lo na an ke adet ta pace right hek det lo na pu son along li ta pace right hek det lo na la pu son na ma tha du na tum dor ko neli ka ma tha la si la bang ceri chot na ni hala ke che tum polo te ili tum chini hur non ko ma ta tum ma la ke kai group ni tum do song ni tum do la son kar bia tum han ka pivir ji kar biang long anang ke chi do ji pen kar bia atum han kur kang dei pun nang ki vi ji kang tum do kai ni tum do la si la tum han ili tum an ba chiri ni la kai ni tum ge ili pu pe pin ta chok la aya de me thong tu pu ta pu la pen ke bong wosena ke yok ta ching ni la la tum an ta do lo bon Bihar sena bongo sena tu manta. Indi lada lanon lage elected binago kedi assembly long MLA bolotan lage dar assembly po council meters galilo assembly long meters la posi kopine aron teng pen kopine lason latung manta hasti kipine duma non hola labang bian yas lo ya seta kopine administration long seta police tumna ke no claim da thai ba command ke la poson si SP tumda claim da thai ba command ke la son da kaksi IAS tumda ke no claim da thai la si la son na hot ini service rules ateng pen ba la poson elected atom han kopine provision duma son hala public servant atu maphan public servant kusipu government along kam claim atu phan latum moral turpitude pu alam thedu moral turpitude mane a order dur hino pick lo base pada while mane sa ur pick hino pick lo la son ke claim to man ke la ke action enangi ka dismiss nangi pupi ni alama da ke tok do terminate that nangi la son ke tok do la ke hala itu ACS IAS IPS APS atau mapan son te Assam government discipline and conduct rules uduk discipline and conduct rules along setah lagi Assam government along sakori ke claim to the public servant po along lata da niliyamata public servant po along da lada dokok ta tekbon nili lang et une de la yo non marke eta la public servant po mat tu man sige po public servant ke jong si MLA minister MSC atum anta public servant lo pulotante ang hala public servant atum kahit no claim lo te kopilo mga popo hala sa ting bendo ke kabisaran po ne public servant po ko definition na long doji ko si public servant po ma lansi ni no may protect job lang ya to kero people pilosar sita lasoteng pulotan te nili kama thadam ba kachini da mateng pulotan te la public servant includes la elected representative atun talobon oi lata athe latun si public servant thu muchalo
Akhir lah tinggal legislate lo, jadi legislator lah tum tangga lo kemana, jadi lah tum si hadak assembly lo kami, ron ka pencong ka do ka beta ke claim nahi, tum lo ke dam nahi, tum lo lapen rada pan ke mesen ason angke lah tum ben si kiwan angko ron ate ka do ka beta, lah sila bangke mo sir pontunan, lang pontunan, upima provision itu tu lah bangke mo cap pontunan, ini mereka prek lah si akiro paper pilosa masih non dalam tuh pilosan non bangke lah no Delhi long kacar bolam teputak sini si reference yang dalam tung Delhi long kacar bu kayak bong kacar bu lapen halabang sohut la media tum kabeng abdun pen ahok alam ke thanun pen ahok alam ke paci nidun pen apot media pan ke ther ke hab dolo lapen part ame pinangan channel pan ke kangkir kita dulu state itu ruling itu government itu lasi non India a constitution pen ba itu cethan lo press freedom of press itu texture dom lagi tok tu lasi fourth pillar of democracy even itu tum teglong lo media tum lapuan si press tum lapuan si akam ba asai kebang lo ron kacetan hur anda la tum mana kenang du lapen ron kacetan hur anda la tum pan ke lapu apan abegap non lapu abegap non sedala tum ban pichi long le lapu sona rules do a discipline do ajakong sedame non son karbiang long along ke claim na press tum pan mangke la ke ther ke hap nang channel lain kir biji nang bon biji nang reng soji ula puson ke ther ke hap apong la puson du la sila so puthak nang ni kopilo ke pui non a hopet alam karbiang long ko pisi hidden truth hidip joy arlo aklong akar segalam pinangang ongdung a journalist atum ke ketok ya paning hango batok tok bomlo seta ongdung atum mang paning ke ther ke hap pen apot a hop alam thebang tok long legality lasila so puthak nang li kopilo san puji la so nam pangeli na study de lang apran study lo non ajar dimpik lo salam study de na press printable unprintable walampi nido pen freedom of the press ko kitab kado na si halai ro long si nili ke lang lo de la si jok seta hala pen si chini unji non mereka protected aja. Kali nang him pen kopi lo, mana demokrasi lo mangkala tungge isi latung bena jok si berta ke atau kan lo beli lo mana di. Jong si elected latung jong si kecer kehat dokok lo tang de arona teng pen. Jok macok ce, ke khang lo je pala tuan. Langsung ahok alam tok ribu ke cok si deji bu aron pen lang lo betul. Lagi cok ce lo, lagi lasolam. Na pen la freedom of the press ke isi demokrasi long akeng lo pun. Four legs over there pun. Four pillars pun. Anujok. Isi anujok lo. La sinon ke la anujok pansi katerek tu jeplang tu dia. Panujok long le dia la son silibi. Titi. Na la press atum pananta ke ther pen kalite ke bribe pen son si घूस की पी पेन la tu son si bi turong de ki la pen possibly tu India ke demokrasi po an misen kali dia ceplang dia non ke election vote ke jo arui puno la pen campaigning arui puno la pen non son ham hangong kami la puson ki ke ther ke happen loksi pinang la dim bangke claim pon pon diti la sila so teng pulo teng ke ther ke happen teng pulo la ke illegal lo anona teng ke law teng ke illegal lo ante la bangso illegal jong sila puson claim pon lang pulo tang te itum ilitum hampang mate itum kar biara tum bangke kibang jila ngani bangke kap phre do ko ho kam claim dia pa la sila puson ke pacheplang pre dia je pan ilitum kupilan de claim tunang ko nili lagi nang lisi ke sini tek bola Supreme Court orang pipilun ni judgement gitu nili pori ada lang. Mana lon
ham phang long bang sa jasemet ili tum non ahok alam than lo putan ke ni jung ga chini bang la ahok alam than lo putan ke hala tum public tum bang ke ise confident ang mo ko la song la dak la puson se to la puson na posi phire nang ni pusta me hedi nang ni jung men ko pilo than ke tum na ili ke phire nang ni pul hai sita non hala demokrasi ka selama masih India non BJP सरकार atau mangke demokrasi ka pabe tu det account si claim no mati ya la masih li fere nang ni pule jong hele pusita ha bang pa fere bom ni gende la hello ko ma thang isum ke marlo kelang dung kritik po la hello yo alam ke no ahut penge ke theng ke chok ti gende ili tum tarap dun un opposition dun tarap dun un ede public tum yo si thur pak thek pulo te chok lo ta public tum anda ka pheri sai se pulo tan ge upai wede lo lage seta pheri redet le claim thek lo te mission di bang adet ka pre tum da rata tum pheri redet si thur pak te til hai ili tum da son thur pak thek lo te chok lage salah kira bipar piglo lapen ladak mi ngajong nang li nang kipo posin li than tu dat mo la media one oke lage south atuma channel lo malayali tuma channel lo la sila so puthak delhi raya da hut la tuma hok alam lapen akam claim da posi abetari da posi la tum bang state government bang kilang ni amat ingkir picek amasi latum supreme court long sedanam lo ning kan hinira achitim bagdo latum ga sedanam amasi hada bang supreme court judgment ate ingkura tamte ahok alam ke than ke lage press tu makam lo ahok alam jong si dip tu check pulo den ke lamang ke chok sidat ko kusi aphe bang ke judgment long bang ke latum phan othal latum a license media tu ma license pi thunai poma latum phan pachelong tulo nasi ahok alam pulo tang te tum phere re dan nangji nasi manili roda naso page long kami ni link share ko naso puta kes ke hai puta nasi man apisi ni nang paklang tu ko ate ahok alam jong si tokte pulo tang te ratun ke mahubom ko lapen ahok alam chini ni pulo tang te rata tum ke la pusi krebom ko si ahok alam itum tok dan nangji pusi tum chuning ri ko lalu pulo kan te ilitum ratum sita re pon bom po la pen chini pon bom po lasi mana aling ma kene research pon iket po lasi nona makke lalo isi media tum han puthak ka chuning gitu ke la no ilitum lapu isi adet ke larji ki pangri ponji ahok alam ki than pon ki mum pon ke la tum ta isi ar pudu bino responsibility lasi chuning rilo ka do ko me pandame itu bor ipon lo kalau tante itu un ponder ko la si non isi puthon ang deng nam thulunan la non det ang bong ke ahok lo corruption ke thep na potsi ili tum adet ke pa phibom lo ke du ka tum bang ke an chulong le pensi thibom lo ke so ba chelang ne pensi thibom lo school ke chadi mobile pensi ake no akam na claim pon bom lo la puson silang plan lo ili tuma dia lo itu malong ria lo ante no na ke tum rat tum tan chini nan ko je posi la so teng si tum dam bom pulo tante ki duga phai bang ke kam bom po la pen ki luo phai ta nan kam bom po atema lo ke chali ki pa philo pote tum पेठिया में के तुम चार दे पेठिया में के तुम का से चार पहुंचे पान मांगे लोग चाली क्या के नाम सब लासी लोग चाली जोंसी पेठेजी पुलो तंते दे ये तुम स्कूल में से नहीं स्कूल में से नहीं जी पुलो तंते ऑटोमेटिक अपिया पो तुम दावर साइड में से नहीं जी स्कूल की पदुम जे पान तंते सारे ये तुम नॉन बांग्ला पोसों से karbiang long mang isi len chesong dah la so isu nang lang le thurok le po ison le chesong sta isi nang dum thu ko la pusi dio continuously consistent la song si tum dang bon bon le isi le chesong la hola la la sila puson ki pachiplang le deje pan
lahai ke pace plan ke komal lo plan pe elected tumsi pace plan lo lage ruling tumsi ke claim lo lage ruling tumsi ke khang nahi apolo ke pacing thoda la tumsi claim nahi apolo long le job lo mana mate de ate itum la puson itu malong hi lo ke pare setia pa ove ki mi to mana kan thur ponja pa tapi ove ki mi to mana atar lok itu kupuson men si itu kipare ponjima nangli first education sector pan nangli kupinison kimat tapon rumah ba polisi kedeng po itu jong si riri puluh tampe itu madya de cepai jauh deh lo kiri saja panggil itu apransi ke education nama itu makan nangsok lo ke cari penceng lo lasi lo ke pacari itu je panda hala api aku agar je na tu membang awar saya ini lasi la puson itu kita cari dunje panba itu ko puson aking kambensi itu kire pon poma kire putak le manja semera bange ko puson itu mak kai kire dun po la sobuta Kaciperi ji pulatan te kitab long tak tolo incin kaperi ji pulatan te incin si pacek koi ni itu kule arsoji kusita nopakle arsoji kusita incin reti pulone itu ne taruh pudaku lapen sikil lapsi kaperi gitu lapsi halada pulo lason taksi munid dompan peri ji pulatan te munid hijan si pacetan pacing kipik nangi Angge ribu, lasi ilitung karbiatunge kacetan kaceperi abangke claim klepik non itu APHLC pen Sixth Schedule Implementation Committee pen non APHLC pen ilitung munit atau amhan kaperi akam claim pik lo lapen ajok munitum kacini ulo nonke kacini na lang dopik lang akema bangka do edum cini ajir ding pik lo kacini ta lasi non karbia tu ngen non se ameke king udun lang pulo tante kacini nangi tu ke ong sobelilang na solam mo ben mata la kacini nangi ke ong sobelilang ante itumbang dukok kesang kok kena lang ahem arong ajir pojir pia tumang bong lapen arong tin serwan kep atung ing nisi ong ene seta iruipen batai si ing nisi pirthe alang litum lokal alam det alam district alam havar alam longri alam jingki pik cetan pik nangila hala bangadet ko son sige jeplang ma hala na cetan nun pik nangila non karbia tu mahut pen ningje diti ko lai halang cetan ke kiculong ita kali le pun itung ke culong li ko sige tin setahan lage itung cetan wa resote itung gyana bang ke culong londa hala ज्ञान के चुलोंग बंके लाबंग अब्रेन लोंग से ले रोगी hala anpi ni ke cho bang la ka pok long si leji teta lam che than wore pen ke che peri pen pulo tan te la ka bring a puatar long si leji an ning long si rodami lage anke reji anke itum non MLA tame MP tame MSC tame alang litum CMEM atum tame minister atum tame alang litum ba officer atum tame ke klem ka hinu anta jok chi la ke pudun thek den kon ke ki pudun jita teng kai det po chini lo ko la tan teng kai det po la si knowledge is power pu ilo ka chini ke jakong la si chini o lo te jakong do po non itung kar bia tung ki sung ke la helap muni tum aning oi lak ji mene seta ningje je te an ajir ki ding api ke
ningkan ko ana pharu lo ne apisi ili non kan ningje nang kokko ningkan pharu ko ana philo ne ke non ge ningje nang kokko kan ningje nang dam nei la hello ne likai da puver Bengali itu kona ne tot from po cingki pik la pen office alam ta alam litung kam claim bom po cingki bon bom po che than bon bom po ti chỉ bohong hi anda neli technolog AG office accountant general office neli kam claim hada ke 90% harong bong pen trop bang trop sir kep ke bongalia tu hada ke kai ta lam ke che than hi hala neli hada kam claim ho ha pharo Crescer kepra proxy kepra isian kan malong pen proxy kepra kan pen lo 16 June wo sik great property sini lihat ada ke join hala sorni pen tek don lo la tu ada pen arjuji tiki khobor puyi khobor bibilo puyi anga yar de khobor ekta se puyi khobor duita se puyi la son tiki mange hala hemben nang jesik erlo kopi sik cingki nai ma office alo kacar kopi sik charli nai ma Charlie pigi cethan pigi lapen korin gons ne lige do ho tek long lo mongali itu me pig akam se ekle halada sakhi jun along kopinya hotel solo harlung sa harlung isi odling po gontai si bakta la so sa si jun bom po laman te cethan bom po Pirthi alam ance than lap dila tu titi la po se hala tu chini pi election hot hala tu pan than na ma kama be dakar biang long ke komara pan se vote ki pi nai ma than na akam da be hala tu ne bang amek che lang rai pe da chini hala tu ne komar pan se pi po na po ma reset apa lo hai reset apa hai amek che lang rai na ji bang amek si pihik cho anaji bang sini le komat pasti pinang pom non itung kar bia tung isung elalo itung e tot from a ling horse ge jun dian da tot from ani ang sam tot from lo baner lu sa tot from lo pula te horse jun ji ange hor jun tang lo tang te ake me lam ge jing ki un elon ge jing ki ji penang an ge jing ki ji Jingki un edet kang yang gali sta jingki un e boleh pudes sta cok kitab long ta nakar bia tung ke tok kitab long ta thek long lo mang tu lo ni da council alam ting wai ku si pu batai si ama hor pipe tik ke lam ning je wang we ku yok ta ama hor pi tu det lo lama bang ning je pik an par ke lam ta char ju tu the det kang jang ku da ke tong ni litung le ke tok kali la ke apram kham phang long kam claim tu arleng ke dong tu si tok la kita la son itu ma ke la si itu la bang so a hor ki jun abang pawit det thek la te tot from a ling ilitung sa ke er jun chok lo de balang jun chok pulo tan te la bang ke tum lam ching ki thegin setan ne linga ma tan nong na teng ke tum lam ching ki thek thek la pen pot itum kachinia ja kong ta kom pik lo la si hala kitab long mikir okora ku ke to ia dim la ila non ne mikir okora pu neli tum han senai pu chong lo bening ge pu neli tum le ganing je gali lata aku kachini tu thele lo lata are ningkan Nitu mahan tek pu si hala so kitab ke to ko pu si nitu ngani ye dun cry ko ma la anda chini tu the kang yang nitu man se pi lo bani ye pu pu ina ala tum so pi lo bani ye are lu cepak lang nitu ki lu je pe klang gali lo la ning ye det pasti ki lu bom lu la si nitu cepe klang nang cepe klang dun de pin se tabang o homia bom ali tum chini at lu chong po ko alo se patu nang po Cepatu le dola man tela. Ala ko ostrich ke cepatu po son.
Apua bang santia lo cilut copo abang ni meklang lo. Langsung bang alage kilu lo ke lagi. Nasi la kilu bombe de dia bang si lagi kan ninje lo lagi. La bang ketok do poke. La ta la ketok do pok ada karbia tu jok kan ninje tu tede. Bang son si ketok pilul kote injera tu son ke tum je plan nang nilu puta itum ci putu the lapat retusia nama lasong itum kilu bosi lasong nang tok lo puce cini dak lasong de cicini tu de lasong de besen de non la ta cicini tu de ko pulon de lage itum le pencong wong non APHLC tum le pencong ali lage APHLC tum long non APHLC tum long ke do ko anma la inut ta amhan ke ku se la so kitab ke to hipat tu nanti lagi ni tu APHLC tu lah ningi alam kali ningi tu cedet pula lagi cepat tu boleh emahan ki pungcek joran lalu si cepat tu ulko bang klang angke lapor tengah deh itu mah kalam ningi dia ni cini dia ni lapor la son klem nang nilu si itu punang po non la son ki pu pedet pena job non itu MLA tu Teklong do bente, bang puan kahino kami klaim, anda lata amik hang si video kece selam, si rat atau man kapeklan, anda non aja tunggu da FIR si picu puarokong, hukuman ni atau man kapeklan dia apa? Nila non hala kapeklan, tumli kapeklan kali dia boleh, hala ke selam bek atau ni komat tum lo la tu, hala MLA tu masih kece selam lagi. Alam itu saya peklang boleh lagi. Kalian no. Lagi non punah kok FIR pidam de non है. Pidam de सब pidam de lo. Ladakh में तुम कचरी नहीं बंग लाए लो दे. Corruption claim. Police तुमता. Jauh si for example non la BNS dolo. BNSS ta dolo. BNS apa nggak jasa ben lagi. Kahin no claim de lo pote hola. A nomor ke pa bot a section ke pang thega pan lo lasi la aron ka pinchong ke no dom han si ka pinchong lo mati ke no dom han ke ne bia pan lo ke mesen dom han ke la ke ka protection ki pia pan lo ande non ke heno dak po si FIR ki pidam bolo ga me FIR ki pidam man si ne rong bolo de la ke ka chong hu pan ke lu su plot po kalau hem tu bahasa dia dah orang ahok, akar baru le lagi. Nasi labang ke periran ke, lason dokok pulau ke labang ke, hala polis atum si mau bang kipidam, peda me FIR, along dokok peda labang ke, tum si songwan meji. Tema lagi, kahin no fansi lagi, de BNS ke selam kilo ke. Kemi dom han ka protect ke panlo, kemi dom han lagi niat turun pulau ke lagi, polis atum si corruption ni claim nanti lagi. Lagi jakong lasi cesong nang koko lapen langsung na polis romban ke abang ke itu Human Rights Commission aban lu tok nang koko State Human Rights Commission do lapen National Human Rights Commission aban do lapuson do koko lu tang ke lasi non bang ke langang kumani apa lason FIR ki pidam kumani lason a video paklang net pose FIR ki pidam pulo tang ne man ne ma lagi itu ngong nang koko he nya cek pulo tang ke labang itu cesong nang koko halak ke ne ma polis aban da me laga orang nanti yang insai tu, nang kok kita apor itu ni hong nang niat hai mana niat hai mah, lalu budi, nol mana itu apor ni hong nang kok, niat hai mana niat hai ente, lasi niat ko lah, non ke ilika komplain dia kam dah video lo mati, kalau la video lo, non governor dame, chief minister dame, ba speaker, state assembly speaker dame. Alang litung suomoto case si enang po. Suomoto. Manila ke jok ta complain of pin sita alang lichini dia lo kente. That la suomoto klote the court has got their own power to do. Yes. Alang litung power dolo kente. Chief minister da power dolo, governor da power dolo. Ben speaker da power dolo. A power ka hodai nang nangiak kam dolo. Teglong lo alang tu social media long si di alang litum mobile phone long si alang litum teglong app lo kente. Teglong app ta claim lo te
Governor kami, Chief Minister kami, Speaker kami lagi itu mata tu melo ante karbia tu ke out abe pick up lason baca plan bom anak putong kamata poma laku melo yo jong ti claim ti det porte neta ne liga mata alam itu claim ji alam itu Governor, Chief Minister dan Speaker ta alam itu la England Assam ho MLA phan ke Assam Assembly pen dismiss po pusi expel po dismiss po pusi itu ning thelo mane karbia tum anong itum self respect kachibigya phan lage karbia tum respect kachibigya phan laga expel nahi ke la anda expel su thene pulote karbia tum pa plan ne we plan na tum ge pinya pia son le pu son nang putu me pu gen de ba kalang lapen aron lo kok anta lage aron ka juje pulote isi bange cuma nang kelang go bodila teman ke lason le pincong le thang thik ka the kalang hang ta welo teman ke la pu padore nang ku nang na ku yo la so bake la sila banga hok lo so moto akias banga yan lo mam speaker mam me lapen governor tame lo ili tu marecho la ili tu marecho lapen dak customary wo phong asar sala wo phong asar recho lapen habi lindok po tum ta alang litum amethan ben suomoto case alang litum endet un endet nangji alang litum ili tu ka complain dam nangji account da velu kalang lo kelong lo kande lo to sara kero bi part pilo la sinon la so ku thak bangge la lo tum chini nangji lage komane video circular ya masih lage FIR pidam de lo pulo takte lage job chelu lagi la si already bang social media lo ndaga lo la pen jong si la so claim de pulo takte police sunda bedun de pote la tumhan bangai tumta lam nang ko you are supporting to do those illegal deed you are supporting to the accused person lalo no itun punang ko la si hala India constitution lo getok tadu poisa ke choen a ling le corruption gali de poisa ke choen da la police atum poisa ka choen da ise corruption lo sidame on the other hand if a police officer join hands with the government officer punang ko de la puson doko bak kenya tame doko kulotan te hal ta ise corruption lo non itu mata memelo tuning da la police tum arrest redet ino da bangge lage hammer lo masi apenan kali anu ga break pen lo ta kiche munit pen si akai no kami claim la ta pe klang dak la na pen ino da munit bangge ino da lo so bang bangge la ta penan ge do tang lo pusipu la ta dhabalong si komani kiche munit si bambare di lemberet la son si templan lai hui police tum thek long el lo police tum da arrest ri SP atum OC atum hei hui ta la pen DC mata lo alang litum ka arrest dia pan kan rak lem klik ande alang litum halaso akahi no long kacirab du lang de lo kacirab du non ta ako alang litum arrest redet action tham da ing polite kacirab dun alang litum aku ya kala lagala law nong ta tok do kok lo do lagi Indian constitution long da do pen police commissioner report long masih itu lagi ame thang commission long sa report jipi lo kete lagi lasi lason bang ke ini tum lang lo nang net bang ni pui bang hedi ke theng chok nang ni sedame hala police tum seta power misuse je detima de sade lasi laso power ka misuse je pange aron gopi ma ketok nam laso te leklemu lapen lason sin tum ke klem nang ko itu na jong nang ko i la hambak be adai we pin man ge kunane meeting ge dor kunane ge ne ponji kunane pine pote ke ne pon pra bola tu sedame non la ke no lo ma ke doklip lasi lason dokok kulo tang te mo apor si tum than po hong nang non kado ka be tame nep manep ni ma la komat ma itu mamuni dapat la puson pasik sak sema la mai tumi hong na ko na public servant pu dak la BNS long etok
public servant begitu begadi. Dage public servant means a person falling under any of the descriptions, namely lage section nalane ho definition section 2 lapen 2 clause abangge 28 lapen sub clause abangge K the within bracket lapen I the within bracket 28 the within bracket public servant lage in the service or pay of the government or remunerated by fees or commission for the performance of any public duty by the government. Lagi MLA tu man tala. Duet lo Daksi duet lo includes. Lapen kalau bang election alam electoral roll kasi lamang si tala KI alam. Section 2 Clause 28 sub clause KI la dakating men pulotan te la MLA tumta public servant ayo public servant apan ko PC action ke en unjima ke la dak do to at BNS la Klar dalam musar ladak non apong talo kedam tang itu masih yang mata lason lo aro solam ki dolo alangka aro solam ki dolo aro so lason ni gupilo jeplange offset kado babe ta pli offset ta heno lapu offset anda patok long na delo lake fer ke hap ku pipine dota hai pukada pipine kamene sota hai po offset pli anda heno lapu nase anisimet offset pli kahe no gala ke impossible magisa lason si ke fer ke hap la sona klem gomlo ako non la la na la bila sing le mande bhai ma la tai som lo action en hai la tai som jong si en hai pulo kan te lake hala police tumda begedun la si puna ko ade impartiality pulo kadi police ek alongta section 46 47 ong to kadulo police atum ke impartial akam se claim nanji mane they should not treat impartiality they should treat equality to all the citizens la se hala police act 2007 long ke tok tak lada ko mati muni da to phan lak ko nang nelo aron na teng mesla chok chelo pote la chok lo pote chok lo la pen la phan la son claim nang ko pote la son claim nang ko la son sa duty lo la to na sila so teng pen mo police act ke pinap ani we tu le tum chan pon na pedeng we apor dolo pose na le pine ithan ko hindu tholang mo avelo tande apor dolo pose pedeng we talks 162 to the Constitution of India and Autonomous State 522 episode long layan lo isia bangke akhya video sing leng lo la difu a constituency pen ki hai dona bang fulo LC la si la poson otang ngo kam si ki claim lo lang li la pen pot aron teng pen public at dimana magala lang inside ni jail la met thap nang ji la pen hinia ke mang magala lo alang li pan MLA ang ho pen tar din nei pisu nei la pen lan so takali lason ki claim dolang pulo tangte inquiry claim nei police atum taba magistrate atum matala hello la pen nomor hindi magala hello press atum phanse chithan mono freedom of press la so putak atum constitution of the people dolo mane aho kalam to find out the truth, to find out the hidden things what the government is doing hala government dun ke claim ke da mission ma hino ma ki chok che ma press atum jongsi lang dun de surveillance dun de pulo tamte corruption na claim reta hai po ke no kam na claim reta hai po lasi ile tum press atum ke aja kong thepi ko posi itum aki ka kilo kame paklang dun lam ko la pen tire nang dilo la pen la puson nang itum han a channel nang kang kiri du banang ke ki hab du pulo tamte
nang tum YouTube long dan tame Media One Malayali tum channel fan Supreme Court judgment ki pitang do nang tum YouTube long tamon bear Media One Supreme Court Media One news channel pu bearing no lapem Supreme Court judgment badak tokdonon ada wang itu hala dake a license cancel pidelo seda Supreme Court judgment met puthok pe hai tidano masi a license long non ta dobom na landlord press accord in the man tuning ri ba ke thang tung ke itum here nang le a hop pana job thino a hop pan ar job lokote ki ju ke tum hop para kang sai long ko pineng we talks on 62 to the Constitution of India and autonomous state 522 episode long nang kelang dun JP Jirpo Don Rap ke thegi ding tum phan tame nale tum phan churo par pelo ene tum channel phan tapuson RD nang epidon pen asap so bela chatais tame tum a hop pet ka chini je phan long ri long phan la pen opisi tum kar dang long ar lo ka cheplang ma ka chini je phan nale tum nang support dun pen pot ning the pon bom lo la pen churo lo la si pineng we dil tum atok so bang jala pon se kang ton lo la pen tum atok so labang so episode pon bang ang share ponikha la pen share lo tang te tum chini lo a hokalam tum chini ko pineng we bang la pon se kang ton lo kado we panta ajo ke me emprek long leting itum sang se la pen ing long arat aja kom petinan pangtang nan la pen ilitum ube kimi tum aja kong kami pantang nan bola bangso kethong hang ponsi ila bangso tok so bangke pijetik kong lo kardong